I tū te tōna mana e-games tuatahi ki roto o Rāhui Pōkeka, kia āhei ai nā rangatahi te whaiwhiako i tēnei ara, e putai pea ki nā taumata nui o te e-games tānkoro ai. Hei tā te kaiwhakahaere o te kaupapa tā Daniel Wihikore Rikihana, kaina huarahi rereke e pēnei anō pea he oranga amahi mā rātou. He nui aki i te kēmu noa nei, he umanga whai mana tonu. Mōhio ki au e pāniki era momo āhuatanga ā rangatahi, kia whai rātou i tētei o ngā pūkenga, hei puta atu ki te whai au ki te Ao Mārama. Neke atu i te toru rau rangatahi no Rāhui Pōkeka i whakakau mai ki te whakataetai Esport tuatahi nā standing fierce i whakatū. I reira hoki ngā ratonga taunaki i te rangatahi ki te whakatakoto ara ki umanga ke atu. Today was something that the community asked for, and one of the things they advised is that they would love to have some kind of gaming event. We're trying to use it as a way to engage with them on their terms, and then bring like our wonderful providers here so we can show our rangatahi, hey, your love of gaming can lead you to this and this and this. Oh, the rangatahi, especially Polynesian and Māori, have a kind of natural affiliation. We're just fixated with kind of gaming, and a lot of them are really skilled. Like New Zealand's skill level for our size is quite high. Ko kororu tene, anō tētahi i tae atu me tana ratonga ko Vertical Horizons ki te whakatena-tena i ngā rangatahi. Toko maha tonu ngā rangatahi o te hāpuru nei o Rāhui Pōkeka, ko re mahi tonu. Koenei te take ko hara mai mātou i konei, hei kōrero atu ki ngeti o ngā rangatahi, kia whai oranga moa rātou nei mō ngā rangatahi o konei. Koera te take ko hara mai mātou o Pautu Huapai. Everything we use today uses technology. So we want to use gaming to see how our kids interact and then use that to pathway them into great careers in all parts. Media, art, design, computer sciences, medicine, open the doorways for them. Ko Sean kai wai no te tai rāwhiti, te tai kai tākaro eSports rongonui, kua kohi i te kotahi rau rua te kau mano tāra, neke atu o ngā pūtea hei toa. I ngā taumata o te ao, e whā te kau miliona tāra ka rero i ngā kai tākaro. We go, the switch to Kuma. That's one of the highest paying ones, and then you've got League of Legends after that. So I think their one probably about 10 million, but still, $1 million. Ka tī ko te hiahia o i nei rangatahi, he whai i te mahi e-sport. Ai, nā te mea, te gui te moni, he pai te kiumi, he pai ki ahau. Yeah, defs, like supporting our gamers, hard behind the camera, doing all their, I don't know, typing stuff, yeah. Hei te noema ka tū anō ia standing fierce, he whakataetai e-sport anō i kirikiri roa. He roni Waikato, te Ao Mārama.